dvospratnice, više spratnice, pogledajte tamo sa desne strane, nekoliko već sad imamo i shopping centara ovdje, nekoliko već dobrih hotela, prije nije bilo, prije je bio stari Kervansaray, sad je Ramada bila sa lijeve strane, Ris hotel sa desne strane, znači to je sada kako jedine malo ulazi u ovaj turizam, onda i oni se pokušavaju da, jer i dosluže svrsi potražnje. Ovo sa lijeve strane jedan od najvećih shopping centara u samom gradu, a desno ona plava zgrada, tu je, kako da kažem, to je nešto vezano sve to za suncokret, znači, evo, pogledajte, Trakija, piše tu sa desne strane, znači, nešto vezano, kako bi ja to rekao, berza, znači oni govore za cijenu, a Erasta shopping centar je jedan od najvećih, svakako ovdje u Edenu, tu ima svega. Koliko je udaljeno od centra? Pa 10 lira i taksi otprilike od centra. Ne bi vam preporučio, pješci ima dosta, evo vidite, ima kilometar sigurno, kilometar i pol. Šta je to za nas, se prelazili pute? Lagano krenemo i... Ovdje je šike, idemo gore pravo. Znači, sami centar grada, vidjet ćete i sami, je jako interesantan. Evo ga, pogledajte, Carrefour Sa, znači ono što sam govorio, Sabanji, znači to znači ovo S-A plavo zaokruženo, to znači da pripada porodici Sabanji, da su oni kupili već to, znači tako gdje god vidite S-A zaokruženo plavo, to je od porodice Sabanji, tako idemo dole ravno. I dan danas su najbogatiji. I dan danas su najbogatiji, pa... Ali mogu vam reći da pored, kako da kažem, pored turskih porodica, ovdje su najbogatiji jevrejske porodice. Jevreji su također najbogatiji. Sad polako ulazimo u strogi centar, znači u strogi centar, u strogu centralnu zonu. Evo, kao što vidimo, ima jednu malu džamiju iz 15. stoljeća, znači džamija, eski džami, znači ili mala džamija, koja je to nekako na ulazu u sam Bezistan. Dole u produžetku, kada bi išli ovom ulicom ovako ravno, znači vi ćete to posle sve proći pješice, znači dole u samom centru, dole se nalazi i Kervansaray. Kervansaray hotel, možemo slobodno samo paziti drveća, Kervansaray hotel je sada preuređena, ali Kervansaray inače je bilo mjesto za odmor, tako da kažem, sultani su prolazili, znači za karavane, recimo kao bilo prespavanje, kao bolnica, tako nešto, tako su oni proveli otprilike svaki 20-25 km, jer je se smatralo za jedan dan, otprilike da oni mogu preći 20 km, 25 pa da dođu do drugog mjesta, da prespavaju i da nastavljaju dalje. Tu imamo također sada sa lijeve strane jednu džamiju koja je interesantna zato što je nekada bila kao crkva pa preuređena u samu džamiju. Pogledajte sami strukturu kako je građena, znači da bi se posle napravila minara, znači koja sa jednim balkonom. Znači tamo imamo, ispod nas imamo džamiju takozvana koja se naziva Uč-Šerefe, znači sa tri, pogledajte, balkona i preko puta te džamije danas imamo makedonski takozvani stup, jedini ostatak jer je od Adrianopolisa davno je ostalo. Tu također imamo taj Bezistan, imamo novu džamiju koja se nalazi ovdje sa lijeve strane. Mi ćemo na sljedećem semaforu skrenuti desno, ne ovdje nego na onom tamo sljedećem i to neka vam bude orijentir. A sad posle ovog semafora zamolit ću vas, malo naših kolega vozač će sporije voziti, vi malo pogledajte na desnu stranu, znači sada čim prođemo ovu zgradu vidjet ćemo najljepše izdanje, znači čuvenu Selimije džamiju. Selimije džamija, pogledajte kako izgleda prelijepo, to je jedno remek djelo, znači Mimara Koća Sinana. Znači, kupola je veća od Aja Sofije. Kupola veća od Aja Sofije. 42 metara je kupola, 47 metara je pogledajte ga ovdje vam je najbolja fotografija sa desne strane, njegov spomenik Edirne i sama džamija. Dole lijevo, pogledajte iza, znači ovom ulicom se samo spustite ravno u centar grada, pogledajte
Beledije Pinasi, Edirne Beledije, znači ovo je najstarija zgrada sa lijeve strane, iz 1881. godine je ova zgrada nastala, to je znači današnja općina grada Edirne, a pogledajte samo džamiju, veliko izdanje, čuveni Bezistan, možemo ravno, ide ravno, čuveni Bezistan ispod same džamije. Džamija je interesantna zato što ima i 999 prozora. Znači nema 1000 prozora radi nekih uroka po legendama, ima tačno 999 prozora. Ova ulica, autobus će biti tu parkiran, pogledajte ova ulica ovdje sa lijeve strane. Tu gdje su ove kućice, Mevar, Sut, tu imate Rahat, Lokume.